Dobar dan ljudi moji, kako ste? Danas ćemo igrati malo Head Soccer, počinjemo ligu. Ja ću biti svoj omiljeni tim iz Premier Lige, to je Manchester City. Krenut ćemo ligu. Odmah da kažem, ja želim da budem u prvoj ligi i da vidimo da li ću biti. Vjerovatno hoću sam je profil na igrici. Iako nisam mnogo igru života, Swansea je zezno protivnik. I 1-0! Da, peglaj Swansea. Ajde da svi. Swansea. Ovo je stvari Swansea. Ne! Dobro. Joj, ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem. Ne! Vidi ga! Visiš! Ne mogu da verujem. Ne! Jebat ću te zlikavog ako primi gost. To! Ne! To! Idemo ga. Aj, 7 sekundi, nemoj da primiš gost. Ajde. Ajde, sudija, tako. Zviždi više, brate, ko ti dade pištolj, ajde. 9 smo na tabeli. Sljedeći meč igramo protiv Boltona. Bolton je pukao prvu utakmicu. Ajde da puknu i o nas. Ja vidim ovog Salazan. Salazan. Lako. Idemo na. Ajde, sad je. TV style, Ne! Ja. Oj, bajo moj, šta mi radiš? A polomit ću te, brate. To sad ne može da skoči. Idemo City, tako, City do pobjede. Ne! Ubit ću. On meni da da gol. On suđuje meni da da gol. Sad treba da ga ubi. Ne, I kakav šut, brate, TV staje. Mrš miš. I kakav lop. Ovo se jednom viđa. Ne, alo, miševi. Ajde. Ne. Kako sam si vidio. Dobro je. 5 smo na tabeli i opet imamo utakmicu manje. Igramo protiv ovih pevaca, oni su 7. Isti broj poena. Aj sad nije to. Neću da odigram jedno 5-6 utakmica. Evo ga Motrić. A vidi ovaj teren s ovim prečagama, krugovima, kurcima, palcima. A dao sam go, jesam ja probao. Ne bombe! To, tako. Ne, šta radi? To, 2-0 bude građan. Idemo. Ajde, jebete. Ajde, Modriću, da te vi vidi. Dobro. Šta mu uradi? Kako ide? 3-0. Meni niko ne može ništa u ovoj igrici. Ne. Mrš. Vidi ga. On meni dao gol. Sad ću da gubi. Vidi, neće da ga primi. Primi go. Ne, već pobedili smo. Pobedaj. Pola poraza. Sljedeću utakmicu igramo protiv Vigana, oni su 8.
2 dobijene i 1 puknutu. Ajde da puknu i u nas. Evo već nema druga iz moje škole. I mamu ti jebem nesreću. U stvari ti Kenjarez. Kakav šut. Kakva šutina. A vi ovo je ovaj defenzivac. Koji ko pička stoji odbrana. Jaj. Ne. I sad smalo malo. Što mrzim? Mrzim. Mrzim te bajamo. Ne. To sad ima slow speed, sad je sport. Ne. Big one. Aj mrš. I. Kakav. O, 2-0. Kakva pobjeda. Verovatno. I to je to. Prvi smo. Chelsea igru ne naš. Sljedeću utakmicu igramo protiv Fulhama, koji je 3. na tabeli. A njih da oderemo. O, evo ga Rooney, brat. Rooney je brat u tetu. Vi isti su. Čalovi. Ne! Tako. Joj! A ne! A mrš! Aj mrš! Neću primiti. U stvari bolje sada primim nego. Ne! A ne! A daj! A mogu sam da izvadim, iako sam bio malo. Neću da izgubim. Glomit ću kompjuter ako izgubim. Ne! Gledaj šta pogodi! Kakva Kenja! Jebat ću ga mutam. Ne! A mrš! Kako ga Kenja, brate! Kenjareza, neću ti igram kako ga Kenja! Šalim se, naravno. Gledaj kako ga Kenja, sad mi stigli. I Fulham iz Chelsea, idi bre, dođi. Sljedeća utakmica protiv Evertona, Everton je 7. Izgubimo njih, ja sam ću suditi. Evo ga Pelein, mikrofon. Gledaj, još jedan defenzivac. I kakav lob glavom. Voli lob glavom. I kakva točka. Ne, vidi ga. Idem. I ja. A ne, a mrš. Joj! Mamu ti jebem u sersku, još im gledaj. I kakav gol, ubit ću te. To, ne, koji sam Simon. Na vez, 3-1. I sad smo drugi. Imamo 15 poena. I sljedeću utakmicu igramo protiv Black. A oni su 18. Ićemo da oderemo. I ovo je posljednja utakmica za danas. Mora je na 5 gola. Ko neko da me napravi. No, nije loš. Ovi krugovi još nisu loši, ali da vidite, Norwich City je šta mi ovi vrati.
City imaju i krugove i prečege i sve to na istom mestu. Molim! A dobro. Sad ćete vi mnogo toga u komentarima da mi napišete na to da li ima neki for. Opa. Ne! Vidi ga! Bouncy ball, ne! Još jedna pobjeda i titula. Šalim se, naravno. I to je bilo to za danas. Uživajte u gledanju, ja sam uživo igrajući. Tapnite like dole, vama je to lapa, meni će to mnogo značiti. Pa onda vidimo se do sljedećeg puta. Ćao!